Session part like post biang hapo Indian Railway ki post ki balaj hadu kharway hajar kharway hajar tam ki post ki balaj hapo jung kanika RRB bat ka RRB kalau kod application na penta jung kinu ki candidate ki belong eligible ban apply kini ki post assistant loco pilot bat ha kabai de ban apply kani ka application kan sedang lalu jung kasan terik jung banai basan ada penriu bat kelas date ba pihak ban submit ya kani application kadai ka katsau terik jung banai ban riu arjar arpun riu bat ha kabai de ba pin apply kani philaru ban apply da ko online mode da ka ba phila ban visit ya ke website rrbapply.gov.in ya kani website yang sabu opo jung ka description box ka jonga ba pin apply kunju kani la rapi kwa ka notification kunju sampai je po jung ka description box ka jonga sabu ya kini Pat gitu ki badon jumu di kene subha pai bha shwai ka video ngan batai phi du ka bakut ki jundon kam bat ki qualification ki bede kat kum hakini ke post ALP kemud assistant loco pilot ya kane ka notice ada ban pelaj dupa ka short notice na du ka khadru tarik jong ubanai march ajar punreu kemud ba ka application bat kan sedang na du ka khatsan tarik jong ubanai me kemud hawuni ubanai banwan jong usnem ba arajar arpunreu bat kelas dit ba pin apply kini ke post ALP kemud ba kandeh ka khatsau tarik jong ubanai jun arajar arpunreu ha ka baide bat kini ke post ki balai kemud ba pihak banda siu ya ke post ke ba p tab ya kan ke post ALP kemud pihak banda siu ya ka application fee ngasapan EP harum kanu pihak banda siu nam ta jong kini ke post sudah pikwa ban apply nak benta jong ke exam jong kini ke post ALP kemud ba kin sapan TPP hadin ba pila dap tep kini kin sapan TPP po jong ke official website bat di admit karu kin saai ya pi haswa sausngi haswa jongka exam ke baki kin saai kin sapan TPP bat na benta jong ke result kin sapan TPP hadin gitu ki bakwa ke jing sisa ke bade berkeni kan official notification pila aru ban visit po jong ke official website RRB ALP official website ka application fee ya ke bade berke general bat OBC candidate kan desan spa ka we post bat nam tajung KSC ST PWD ex serviceman kan dir pat kan dai art pa sanpo nam tajung kan ka post ALP kemud ba haba pi apply kan ni kemud pi ban siu ya ka dor art pa sanpo jung kan ka post assistant loco pilot kapi main mode haba de kan ni philap peran kam daka debit card credit card internet banking IMS ane cash mode lane mobile wallet ka age limit pat minimum kadai kharpas nem chaneng bat kum juru minimum kadai lai post nem sapo kitu ki balatam ya lai post nem chaneng ka chitrik jung bana Julai ada punre ko pimla chu kan tab na po jung kani ka railway kan airu eka age selection nam ta jung kani ka railway post ALP kat kum jung ka regulation ki post ki bala po jung kani kum bolong omane kadai hadu khatway hajar chispa arpunyo post nam ta jung kani ka post ALP assistant loco pilot dam tajung kani ka post assistant loco pilot DLP kemud ki post kadi kharwe hajar sispa arpunyo barkum juru ka eligibility kriteria mukadai ba kitu ki bala pas ya kelas 10 chaneng barkum juru pidaban pendep ya ka ITI certificate na po jong kinu ki duluban jong ki trade barkum juru ka diploma degree hapo jong ka engineering bat nam ta jong ki zone wise kemud philaru ban check hapo jong ka official notification habaite barka node is zone kin shimbi ba kumno nak ba pila ban pai jang tai pila ro bersutu iradi ki kita ki baperan kam dam ta ka jungpi la ba kwa ban tep ya kani ka post loco pilot ki candidate ki bakwa ban apply kumno ba pin apply kemud ba itu ki ba not interested pang jong kani kemud pila ban apply ban kelas dit pi ban submit ya application jungpi ka de ka satrik ni bunai jun arjar arpun riu bat akan mau ba ka bai de berkani tu ki bakwa ban apply sapandep no application jungpi haswa jongka katsau trik jong ubanai jun ajar punriu nomor kani ka kelas din nomor ada pimpet pada ban apply kemud ba kadin ka katsau trik mud pimla su ban apply ya kani ka post ALP mode of selection nam tajung kani ka RRC ALP kemud ba kadon ka komputer based test ke baningkong berkadon dulu ka komputer based test ke bahar kemud hakani ka RRB kemud kadon ba art league exam piaban tho kemud lada pihak pas ka we yang ta pihak tho sai ka we kemud lada pimpas ka baningkong kemud pim yosu ban tho ya ka baar bat hadin gitu mud kan sim ki bala pas ka baar kemud kan tho sai ka computer based aptitude test kemud kan tho sai ka ni ka CBAT bat hadin ba pila de ban tho ka ni kemud kan sim ka document verification bat kunjuru ka medical examination ada pila de ka ni kun pila ru ban cha
accept ban pilaru ban join cepo jong kanika post. Kitu ki bakwa ban apply kani kan bawa ba hakabai debat ka successful verification kemud ba napo jong Aadhaar kan mau ba ka kerteng ka date of birth napo jong Aadhaar ka deban longi ka ju 4% ka deban stream hakabai debat ki ru ki certificate kumbang loong ba ka debat stream kemud ba ka full name buat ka date of birth ru apo jong ka ten certificate kemud ki deban long ya ka ju bat long ya rengkat bat ki badai napo jong kami clear hakabai debat apply kani kijing tip ki bakam mania ka pikwa ban yo apo jong ka official notification pilaru ban visit ya kani ka http://rrbguwahati.gov.in kemud ba ki badai napo mi clear kemud ken hap apo jong ka Guwahati kemud ngin hap lang apo Guwahati kemud lada pikwa ban tap kemud kidai apo Guwahati kasentar kan long bai apo Guwahati hapa bi dapat ki exam ki wiki weru kumju kan long hi apo Guwahati kumala ong mane ba pinza blak ban visit apo jong kanika official website jong po Guwahati ngan seburu ikan di description hai kan po jong ka description box ba pinyo sibun gijing tip sampai bahaba sepuluh bahaya kanika notification berkan mau kembang ong mane ba application kan sedang hadin jonggu ni ubenai banwan kemudian sedang kakasan tarik berkelas diru kan deh ka katsal tarik jong ubenai jun arjar atpun reu kijing tip gi bakam dia ngan raru ban pelaj biang kini hadin jong tu application bahkan sedang kan pelaj ka official notification ka wepan kemudian ngan pelaj biang ki video kena mapin kam sutu bahai kani kila ban page bahaswa pin kam bahaswa ini post balai berkum juru iki ton kam hakabai dia berkani itu badon jemut pilaru ban subscribe berkum juru pilaru ban share si pendok jong pi video sibun kijing tip bakam dia pilaru ban join ya WhatsApp channel ke jonga pilaru ban yo sibun kijing tip hakabai dia bat pi join ya ke WhatsApp channel hakabai dia ki kam ki jam ki balai malagasngi Markan maru ban like ban share ban subscribe dulu ke channel ke jonga nak por video sibun kijing tip bakam dia boleh sibun